Mata kukio tua mekanai au melang wali majo. Ai au me afio kali wali tau toka. Tapu kio kufale tapu. Watapat kia fuiwa huwei. Watapat kia fahu. Watapat kia kau faifekau. Watap makahatin kia nalukong tau. Katu kumua fai mamari ko di ifaho kwatu napio kala te kamay ofa uhinay ito ini. Na kaya yung nalukong tau fa iahaw fiko katopa kahikaw nito. Ifal mahak mamuka apay. Kanya huwag iteri katua ila tau fa ifono ifuwa lamu mamuka apay lamu amanya spaw tau fa sama Nafatoa kinao kufana watoto. Wala itaha, wala binia makao tao kinao. Hawakiai atetia nauno tao. Hawakiai afal tao. Kaya tao kinao, eli na masal tao faklatu. Maaki tao, liu tao, liu stone tao, oleh tao. Pemulukan tahu. Nah, bukan ada mau atau tulisan kalau isua ditahi baru baru ditahi baru. Nah, ini kimia kalau buka ditahi ditahi baru. Hiki kalau boleh amal sama ditahi baru. Nah, ini rumah ke polisi alfa ditahi baru lima ditahi baru. Kanya mo lewat ng polis ko tubo, itahi lang ito, itahi lang mo. Ano po, i-edify tangata, na i-view tayo, i-fight ikaw, siyone, view pao, tunay ng mao. Nandito mayay, iyan pao ang tubo, itahi lang ang taha, itahi lang ang buwa. At ito mo pa, i-edify tangata, itaha. Kung mao, i-fight ikaw, itaha. Lalu betul material kemudian pangan. Nah, nama yang dilakukan oleh ICB New Zealand School Certificate itu kami berkata, hanya buat Indonesia terkait. Nyala ini yang membaca ability kita ini itu. Pada kau itu dua yang aman. Memang Allah akan mau di akhirnya sebagai bibi pengetahuan. Jadi kau niwa tentang kamu maafkan pada mulia. Jadi aku fikir sunnah tahir awal. Nah, kalau aku kenal jadi fana betul. Nah, itahah dewi terkait atau mau aku usia atau apa? Ya yang fana besar berfungsi. Kalau kiai aku dengar sampai tahu mau aku menfalu tahu. Kapag kiai anamakan yung naupakan, makakuha kaya sa alahinukan ng Australia. Kapag kiai kung kita taupagay, makakuha kaya kay ng Australia. Kapag kiai maakit taupa, makakuha kaya siya ng taupa. Iyan ang ifanaw ng kapawa ng Australia. Kapag kiai ay panulilos sa taupa, mauha ke anak sei hafsa pataufa ia ifana betul-betul taufa fatah be ia dan sisi taha pista taufa kopea di kursus salo de behe ko kine ia ko mafala ko sita bio agau ia ifana betul-betul na kama tanau na no yung tanau ila ko na itahi na betul dan hiki meya ke pakai tona tahi bawah. Nanya kama takaya ko yung polis sa hotel, tahi din iba. Dan higi bayan ko ko ta uwape ke wako. Nanya higi bayan ko high school sa abaw doa iwa na tanga. Dan wako malo ay pe iwa na tawa. Nengawe ko faya ko mawya sa susinya na tawatay na ko. Kalau tahu nak ini ngawe, polis berkumpul supaya
Nito whaarangi ai ai polisi ke ni hopo mapure ngōhu. Neo wana I kai ka ane tau ke e ngōhu. Tata e hopo e nanaku ke aku ki ta ki whaarangi te ia e tau la ho polisi. Ke ni whakauta uta le ne te mea kaponi ke maa ka whanau. Koe tuku e ako nā ni whakawawe mai ni aku. La awa ka ta kiwi te polisi. La wahu me nau la awa. Nā ne te ampe ki uta ku whakau ako. Ta kai hona me koe ana. Ku whika ina